Dobar večer. U prošloj emisiji smo, pored ostaloga, otvorili i temu o političkom hrvatstvu. Danas ćemo tu temu pokušati smjestiti u širi okvir koncepta političkog državljanstva, razmatrajući suvremene pozicije ljevice i desnice u odnosu na tu temu, ali i neke njezine druge aspekte. Nino, s obzirom da smo u prošloj emisiji, kako sam i spomenula, upravo govorili djelomično i o ovoj temi, ja sam u jednom času onako zastala i rekla sam moramo sljedeći put otvoriti tu temu. Na što ste se referirali kada ste spomenuli sintagmu političko hrvatstvo? Pa govorio sam o nekom minimumu, puno se priča o hrvatstvu, neki su i profesionalni Hrvati bili u vrijeme kad se to isplatilo, neki su profesionalni anti-Hrvati i tako dalje. Osobno sam taj minimum političkog hrvatstva uvijek shvaćao kao stajalište da Hrvati imaju pravo stvoriti nacionalnu državu i da mogu upraviti njom bolje nego što bi im to činili neki drugi. Pitanje je li to do sada imalo opravdanje, ali u kontekstu oslobađajuće presude generalima to sam percipirao kao jedan poticaj i rađanje optimizma, koliko god bila loša situacija, da doista ovo društvo i država može bolje profunkcionirati i u bliskoj budućnosti opravdati postojanje države. Znači reći evo imalo je smisla, upravili smo svojim potencijalima i resursima bolje nego što su to činili neki izvana. Hrvatima se dogodio jedan paradoks, a to je da su dobili državu u trenutku kada je nacionalna država barem prividno počela značiti vrlo malo. Prije svega u ekonomskom smislu došlo je do otvaranja, ne može se više govoriti o nacionalnim ekonomijama u onom starom smislu, pa sve manje u kulturama. Međutim, pokazuje se da nacija kao koncept nipošto nije prevladana. O tome piše već Benedikt Anderson, dajući neke primjere komunističkih zemalja koje se unatoč svoj priči o univerzalizmu, prevladavanju nacionalnog ponašali kao nacionalne države koje slijede nacionalne interese. Ali ako bacimo pogled na Europsku uniju, zadnjih dana smo svjedočili golemim neredima u Sjevernoj Irskoj. Govorimo o zemlji koja je u Europskoj uniji, koja je bogata i razvijena. To kad pričaju ove kolonijalističke priče kao ljudi se na Balkanu kolju zato što su sirotinja, pa kad bi se to ekonomski razvilo i nacionalizam gubi smisao. To uopće ne stoji. Primjer Sjeverne Irske to najbolje pokazuje, ili primjer Belgije u kojoj je središte Europske unije, zemlje u raspadanju. Tako da nacionalna priča nipošto nije završena, a onaj novi moment kojeg vidim je da je dok je lijeva misao nekako uvijek težila univerzalizmu i prevladavanju tih granica nacionalnog i nekoj univerzalnoj borbi, danas čini mi se da kapitalizam više koristi, neoliberalni kapitalizam taj koncept i da apsurdno pokazuje se da u razmišljanju o nacionalnoj državi lijeva misao može naći neke sad nove strategije. Da nacionalna država nije više onaj bastion nacionalne buržoazije koji osigurava nekakav monopol eksploataciju, nego da nacionalna država, ukoliko bi se imala prava ekonomska politika, može postati jedina brana za zaštitu rada lokalnog. Tako da su se stvari vrlo ispremiješale zadnjih desetljeća i ovaj odnos lijevo-desno nacionalna država nipošto nije jednostavan kao što je bio prije. Evo tu sam negdje krenuo bio s tom pričom. Baš stoga sam htjela, jer ja sad već imam barem 7 pitanja i nejasnoća vezano za to, ali pretpostavljam da ćemo tijekom razgovora razložiti barem neke. Evo, Nadežda, vas bih pitala, nalazite li vi ikako, ili barem djelomično, ili možda uopće ne, problematičnim ovo što Nino kaže kada govori o minimumu hrvatstva. Što mi se zapravo pod time govori, ako mogu još drugi dio pitanja samo staviti, pa onda dajem vam prostora, i kada govori o ovoj vlasti Hrvata izvana i tako dalje. Kakve to veze ima sa uređenom državom ili nekim drugim konceptima koje smo čuli malo prije od Nina? Ja bih eventualno mogla koristiti neku sintagmu, ne baš tu, ali slično tome, ako bi to značilo da državljani Hrvatske nisu ujedno nužno i vezani uz neku esenciju hrvatstva, neki neupitni identitet, nego... Ma ne, nema govora tu više o etničkom, o esencijalnom. Da, okej, to je jasno. I da se tu može raditi o nečemu što bi bio neke vrste ustavni patriotizam, odnosno da postoji stanovito prihvaćanje onoga što je samo postavljeno, samo izabrano rukovodstvo. A inače, tu ima čitav niz tema, kao što je Ankica već rekla. Ja ne namjeravam se sad vratiti na poziciju proleterije svih zemalja ujediniti se. Dakle, zašto? Zato što on očito sad trenutno nije na dnevnom redu kao mogućnost pokreta. Mislim, mi smo još ovdje raspravljali da se može recimo reći da će unutar približavanja Europe, mislim, evo da ponovimo sada šta se dogodilo. Mi smo dobili suverenitet i onda smo taj suverenitet isti čas
dali nekome drugom, odnosno u najmanju ruku smanjili time što smo ili u NATO ili time što smo pristali na to ili hoćemo biti dio Europske unije, a inače zbog različitih vrsta ovisnosti, čim zastupate ovakav tip ekonomskog poretka kao što ga mi zastupamo, to znači da dolazimo u neku ovisnost o tome, o onima koji su snažni na tome tržištu i onda se moramo tu početi snalaziti. Ja ne vjerujem da je alternativa zatvaranje u nacionalne okvire, odnosno neke vrste autarkija. To ne čini mi se da je to mogućnost. Kako se to zapravo odnosi na ono što je Nino rekao? Zato što on rekao da bi se moglo skoristiti socijalni program tako da pokušavamo uvijek naglašavati vlastiti interes u ovom okviru. Ja mislim kako da državni okvir je nešto u čemu se sada krećemo. Kakav god politički program sada imali, moramo uzeti u obzir gdje se ono odvija, odnosno dokle dolaze naši procesi. Tako. I u tom smislu to jest naravno pitanje dana. I isto tako bi se složila da činjenica da je nacionalna država jedna razvojno kasna tvorevina, a i da imamo, kao što sam ovdje spomenuti, Anderson je lijepo pokazao da je to neke vrste konstrukcija, ne znači da je to prazan zvuk, odnosno to se svejedno pretvara u itekako bolnu činjenicu, odnosno nešto s čime se moramo nositi, to je istina. Ognjene, koji bi zapravo kriteriji u nekom normativno-političkom smislu trebali biti odlučujući za koncept nekog državljanstva? Ako to nisu primarno etnički momenti, ako sam dobro razumjela, oko toga se slažemo. Koji bi to trebali biti? Ja mislim da bi tu prije svega trebalo voditi računa o realnim procesima koji nekog građanina, neke zemlje vezuju uz određeni ustroj, odgovarajući sistem odnosa, uz pogodnosti i tako dalje. Ja bih se zadržao na toj razini, recimo da usporedim možda američko društvo koje je naravno specifično američku državu sa nekim recimo novonastalim ili kasnije nastalim nacijama, državama nacijama. Kada Amerikanac spominje pojam nacije ili vezanosti, on to prvenstveno gleda kroz državljanski koncept. Dakle, netko je recimo Amerikanac poljskog porijekla ili hrvatskog porijekla. Nacionalnost kao neka karakteristika je po mom mišljenju krajnje akcidentalna i ona zapravo naravno ima svoju vrijednost i svoju važnost. I neko ima pravo biti ponosan da je, ne znam, ovo ili ono. Međutim, ja stojim na stajalištu da ljudi su danas stvarno više vezani uz kozmopolitsku perspektivu kompletno i da je danas svaki čovjek zapravo stanovnik svijeta i da je on vezan na odgovarajući način uz svoje porijeklo. Ja kad god sam putovao po svijetu uvijek sam se doživljavao kao građanin svijeta. Nikad nisam imao osjećaj da ću biti drugačiji, značajnije ako istaknem svoje etničko, odnosno nacionalno porijeklo ili svoju nacionalnost koja mi je potpuno nevažna. Evo, to je jedna možda radikalna teza, ali ja držim se toga. Srećko, može li se dovoditi u vezu pozicije identiteta, pa makar i u ovom političkom smislu hrvatstva, sa klasnom dimenzijom? Ima li smisla danas govoriti o državljanstvu mimo nekog klasnog konteksta? Pa mislim da se to dvoje ne može odvojiti jer je i svaka izgradnja nacije je usko bila vezana i sa akumulacijom kapitala i sa zapravo klasnim pitanjem. No ja sam tu na poziciji spomenutoga Benedikta Andersona koji spominje imaginarne zajednice. Ako ćemo to pojednostaviti potpuno, mogli bismo reći da je nacija grupa ljudi koja pod jedan ima zajedničke mitove o prošlosti, pod dva ima zajedničke netrpeljivosti spram drugih naroda i pod tri ima i zajedničke iluzije o budućnosti. I to sve nacije zapravo imaju, pa i hrvatska nacija. Zajednički mitovi o prošlosti su da su Hrvati ovdje od 7. stoljeća, što se onda pokazuje slikama, dolazak Hrvata na more i slično. Drugo, netrpeljivost prema Srbima, pa onda prema potrebi prema Slovencima i slično. I zajedničke iluzije o budućnosti, to je da kako onda može biti Europska unija ili iluzija o tome da ćemo u nekakvoj autarkičnoj zajednici biti izvan Europske unije. No ovo što ste rekli, mislim da je to zapravo perspektiva koja mi se čini nedostaje u ovome što je Nino spomenuo. Dakle, kada se govori o političkom hrvatstvu i o tome da bi Hrvati najbolje vladali ovom državom,
što može biti točno, ali onda se ispušta iz vida barem nekoliko povijesnih činjenica u zadnjih 20 godina, a to je da su upravo oni koji su se u zadnjih 90. godina najviše zalagali za hrvatstvo, pa i u zadnjih 10 godina uspjeli rasprodati sve što je na neki način držalo Hrvatsku na nogama. Dakle, INA više nije u hrvatskim rukama, više od 90% hrvatskih banaka više nisu hrvatske banke, Hrvatske telekomunikacije više nisu hrvatske telekomunikacije, sada na mala vrata stupa, o tome se još uvijek javno ne govori, pa i ovo prilika da to spomenemo, privatizacija Hrvatske pošte. Dakle, Austrijska pošta sada ulazi na tržište, Hrvatske željeznice također uskoro neće biti više hrvatske, tako da ako ćemo iz te pozicije političkog hrvatstva govoriti, moramo reći da zapravo najveća tragedija Domovinskog rata jest upravo bila u tome da oni koji su se najviše zalagali za hrvatstvo su zapravo uspjeli rasprodati cijelu Hrvatsku. A da još uvijek postoje ljudi koji vjeruju da to nije tako i koji vjeruju da se rat vodio zbog nečega drugoga, premda se istovremeno događalo, dakle, da danas onda imate jednog Rojsa sa 2 mirovine i tako dalje. Zanimljivo. Hoćete se, Nino, uključiti? Pa ovako, 2 stvari samo prokomentirao. Ovaj američki slučaj je zanimljiv, ali je to drugačija povijest bila i kontekst. U Americi je prvo nastajala država, onda država gradi naciju i prima sve te različitosti koje dolaze unutar nje, dok je kod nas europski slučajevi su uglavnom drugačiji. Imali smo nešto kroz 19. stoljeće kada se formira nacionalni taj narativ, pa se onda kasnije stvara država. Tako da priča je bila suprotna. Mislim da nije da se naglašava samo ovaj isključujući moment nacionalne zajednice kao pripadnost naciji, onda isključuje oni koji nisu pripadnici nacije, ali on ima i ovaj inkluzivni moment, a to je solidarnost sa onima koji su unutar grupe. Mislim da u tom smislu potencijal nacije, ne sad u smislu etničkog nekog konstrukta ili esencijalnog, nego u ovom slučaju ustavnog patriotizma, taj potencijal nije dovoljno izgrađen. To što ne bi se složio od ovih koji su najviše govorili o hrvatstvu su rasprodali, jer najviše se govorilo do konca 99. o hrvatstvu, tad nisu prodane bile ni banke, ni INA, ni ostalo. Taj proces je uslijedio od 2000. pa nadalje. Započeo sa ovom trećesiječanskom vlašću, a kasnije intenziviran pogotovo za vrijeme... Pa jeste, nisu banke prodane, bile još i INA i T-Com u vrijeme ovo 90-ih. Ne govorimo mi samo o bankama, mi govorimo I nije dovoljan, ja ne tvrdim da je ovo sada vrhunac potencijala ove zemlje i ove države, nego tvrdim da to nije to. Ako bi ostalo na ovome, onda nije imalo opravdanja, ali sam govorio o tome da vjerujem da postoji potencijal da se opravda stvaranje države i činjenica da je središte suverenog odlučivanja može biti ovdje, a ne negdje drugo. Evo, tu vidim da je situacija još uvijek otvorena. A Nino, morate mi reći, jer nije mi jasno, koja bi bitna promjena bila za neki subjekt na ovom području, da je tobože sada nekakva vlast bitno vezana za unutarnju upravu hrvatstva, a ne nešto izvana, ne razumijem. Ne mora nužno biti hrvatstvo. Čega govorim o tome, načelo supsidijarnosti, ja želim biti bliže odlučivanju. Znači, volio bih da mi se ovdje vlast koja mi je bliža i koju mogu pritiskati da mi odluči, a ne da mi odlučuje neki briselski tamo administrativni aparat ili londonski financijski konglomerat. Evo, čisto o tome govorim. I ne vidim to šarenilo kao problem. Nije mi jasno to načelo, kako bih rekao, šarenila s jedne strane lijepo, a opet s druge strane se traži unificiranost. Ja se nisam nikada osjećao manje kozmopolit. Ja se ne budim kao Hrvat i ne lježem kao Hrvat. Meni to i ne znači dok mi neko to ne dovodi u pitanje. Ali niti lježem kao, ne znam, profesor, niti ustajem se, niti kao građani svijeta. Osjećam se kao Europljan kad sam u Americi. Više se osjećam kao Balkanac kad sam na zapadu. Znači, to su sve dijelovi našeg identiteta od kojih nije da nije esencijalan, ne treba ga posebno potencirati. Ono što mislim i Nadežda, onda ću vas uključiti u razgovor, ono što je možda za raspravu važno i čini mi se da je, meni se čini da je nepotpuna priča ako ostajemo doista samo na raspravi o identitetima, pa makar profesorski, makar europski, mimo nekog klasnog konteksta ili političko-ekonomskog, ne vidim smisla. Hoću reći, meni je potpuno svejedno tko će vladati ovom državom, ako je politička ekonomska dimenzija, dakle u političkom smislu i ljevica i desnica ista. To je sad ono što ćemo se nekako vratiti. Sad ćemo, Nadežda, izvolite. Ne, dobro, mislim, očito imamo nešto u čemu se slažemo, da svi smatramo da identitet nije nešto
prirođeno, nego je jedan proces u kojima ulazi svakakvi elementi. Mi znamo da i netko ko smatra da je etnički po svemu Hrvat, vjerojatno 99% stvari koje radi i koje ga zanimaju dijeli sa mnogim drugim ljudima koji nisu Hrvati. To je sasvim jasno. Ali ovo je sad pitanje što se dobiva nacionalnom državom. Očiti odgovor iz povijesti radničkog pokreta je to da ima, dakle, pokrete za nacionalno oslobođenje. Tu se najbliže te vrste problematike povezivala kada se smatralo antiimperialistički kako drugčije. Kada se smatralo da je mobilizacijski očito da se oni koji žive tu zajedno mogu osvijestiti prema nekim drugima koji ih iz kolonijalnih ili drugčijih razloga izrabljuju. To je jedan. Mi se sad napravili jedan skok i sad imamo to pitanje koje se kod nas jako raspravljali. Jedna od rasprava koja se vodila odmah kad je došlo do preraspodjele bogatstva je to da li je važno da kapitalist bude naš kapitalist. Mislim, to je to bilo pitanje. Ne? Sad, naravno, i zagovornici kapitala kažu da to nije važno, da mi moramo sve to rasporediti zato što postoji logika kapitala koju se moramo ukloniti, pa onda će ići tako kako će ići. Ovako sasvim zdravo razumski, prije velikih analiza, mi svi imamo osjećaj da onaj koji je tu, da nije sasvim svejedno da li će vlasnik ovoga ili onoga biti netko koga možemo pozvati na odgovornost, koji ima mamu, tatu, susjede i koji je na neki način, ne samo zato što plaća poreze ili ne plaća poreze kao i onaj drugi koji nije naš. I ta da kažem, predteorijska predodžba o tome da je važno da to neko koji je nam na neki način odgovoran. I to je, mislim da je dosta snažno i to može biti jedan dio političkog programa. Da. Ali istina se kod nas uopće ne vodi rasprava o tome što se dogodilo. Mislim, mi smo vrlo brzo imali najprije ovaj dio tranzicije koji je išao za time da treba što brže naći titular, dakle privatizirati to. Kako je točno išlo i što se prvo privatiziralo i što je se kasnije privatiziralo je druga priča. Svakako je namjera, ne samo kod nas, nego to je bila ta tranzicijska pouka. Što prije monopolizirati, liberalizirati, to nema, to je ne zadržati ništa, osim ono što je, recimo da je bila razlika u tome da su u nekim elementima onih koji su bili nacionalno vezani uz neku više onako paternalističko patrijarhalnu ideju da treba brinuti. Su imali malo više zazora pred time da se svakome odmah brzo da, mislim, pa neka nosi. Neki su bili tu manje osjetljivi, a svakako nikad nismo imali pravu političku raspravu, djelomično zato što se znalo, mi smo sada u Europi i tamo ćemo se ponašati, imat ćemo one vrste zbivanja koje se, mislim, kao svi, tako i mi. Tako je bilo. Idemo još samo otvoriti jedan aspekt teme. Zanima me i vezano je naravno i na ovo poslijeratno razdoblje i problematiku koju uvodimo. Očigledno se donekle interpretacije razlikuju. To je uvijek ono što govorimo i nije stvar samo u bankama, nego doista o prvoj monopolizaciji tržišta. To stvarno nije sporno. Postoji, podaci su već i javni. Ono što me zanima, evo, možda Ognjene s vama, započeti taj drugi dio priče, što bi danas u post-socijalističkom razdoblju u kontekstu nekog, dakle, državnog konteksta, dakle, narodnog konteksta označavala ljevica, a što desnica, ako imamo u vidu neki parlamentarni kontekst? Ja mislim da je danas u tranzicijskim zemljama vrlo teško naći čiste primjere ljevice i desnice, odnosno oponiranih stranaka. Možemo reći da postoje, da su one iskombinirane od različitih slojeva unutar pojedine stranke i da se zbog različitih koalicijskih napora da se zauzme segment vlasti rade različiti ustupci, tako da čistoća, uvjetno rečeno u navodnim znacima, djelovanja kao na desno ili na lijevo, da to kod nas zapravo ne postoji godinama, nego da se vrti jedan pomiješani oblik političke vlasti gdje teško možemo pronaći elemente ljevičarstva ili elemente jakog desničarstva. Ježim se, moram reći da se ježim. Dobro, ja mislim da različiti potezi ne mogu biti klasificirani u ovom slučaju samo kao lijevi ili desni. I zapravo ne možemo primijetiti kontinuitet u političkim strankama u potpunosti da su one potpuno na jednu ili na drugu stranu. Dakle, ne možemo govoriti o ekstremima, po mom mišljenju, nego možemo govoriti o
o ublaženim ekstremima koji se pogotovo u parlamentarnom smislu. Da, koji se približavaju, udaljavaju različite koalicije. Ljudi, ne znam kako se to politički bilo govorili, oni koji pretrčavaju iz stranke u stranku. Dakle, današnje bivanje članom neke političke stranke više nije toliko vrijednosno utemeljeno sa nekim idealima i nekakvim baš idejnim, uvjetno reći, u navodnim znacima. Čak i ova naša velika socijaldemokratska stranka se vrlo malo drži toga što bi moralo biti ono ogoljelo. Toga. Srećko, isto pitanje vama. Dakle, u parlamentarnom smislu, što možemo, slažete li se zapravo sa Ognjenom da ne možemo govoriti o nekim čistim oblicima, možete to kako dovesti u neki širi geopolitički kontekst, ali evo da vidimo. Može li se naći čak i neka veza između dakle, programa, parlamentarnih programa, tobože lijevih i desnih stranaka u nekom liberalno-demokratskom smislu? Nalazite li tu neke sličnosti? Pa ovako, ja mislim da je svaki Gleichschaltung, da tako kažem, odnosno izjednačavanje ljevice i desnice, da je to opasno kada se kaže da je to jedno te isto i da više ne postoji lijevo i ne postoji desno. To još uvijek postoji na svijetu, pa i u Hrvatskoj, međutim situacija jest takva, i tu se slažem sa Ognjenom, da u parlamentarnom smislu mi u Hrvatskoj više zapravo nemamo dvostranačje. Mi imamo jednu stranku, što može zvučati paradoksalno, ali imamo stranku jednu u smislu da je ta vladajuća stranka uvijek bliska kapitalu. Dakle, kada pogledate HDZ-ov plan gospodarskog oporavka o kojem smo također govorili još prošle sezone u emisiji iz travnja 2010. i usporedite ga sa planom 21 Kukuriku koalicije, vidjet ćete da zapravo ne postoji diskontinuitet, nego postoji kontinuitet. Ti su programi veoma slični i svode se uglavnom na tri stvari. Jedna su javno-privatna partnerstva koja je započela još prošla vlada, koja se danas provodi i kroz ovaj program koji je Čačić započeo, premda da kako znamo da privatno-javno partnerstvo, o tome se također premalo govori, uvijek podrazumijeva više onoga privatnoga nego javno. Najčešće dolazi toga da privatno ulazi u javno. Drugo su daljnje privatizacije. Kao što sam već spomenuo, dakle sada kreće privatizacija Hrvatske pošte, svjedočimo privatizaciji Hrvatske željeznice i to je kontinuitet lijeve vlasti i desne vlasti i tu zaista nema razlike. I treće, to su daljnje mjere štednje koje bi nas tobože trebali izvući iz krize, premda je MMF nedavno rekao da mjere štednje ne pomažu ni Grčkoj, ni Italiji, ni Portugalu, ni tako dalje. Dakle, kada se radi o ekonomiji, vidimo da između ljevice i desnice u smislu najvećih parlamentarnih stranaka nema neke bitne razlike. Kada dolazi do pitanja, da tako kažem, ideologije, zdravstvenog odgoja, seksualnog odgoja pa i hrvatstva, onda vidimo da postoje razlike, a te razlike najčešće ponovo postoje zato da bi netko kapitalizirao i dobio na izborima i u tom smislu se i političko hrvatstvo, odnosno hrvatstvo, jako često dobro naplaćivalo. To je nešto što je Karamarko nedavno priznao kada je rekao evo iz naših redova su 90-ih krali i neki su naplatili svoje hrvatstvo, ali smo mi za razliku od SDP-a barem voljeli ovu državu. Što je ponovo jako cinično kada to kaže šef stranke koja je toliko volila državu da smo zapravo ostali bez države. I u tom smislu da zaključim, u parlamentarnom svjetlu, osim što sada su se pojavili laburisti, o čemu možemo kasnije više pričati, barem na idejnoj razini su uveli nekakve, recimo to tako, radničke ideje, što god. Premda da kako ni tu nismo vidjeli još konkretan program. Na parlamentarnoj razini, dakle, ne postoji više razlika između ljevice i desnice, ali van parlamentarno rekao bih da se u Hrvatskoj razvila itekako artikulirana ljevica, a da se sve više, pa to vidimo i po knjizi Nevenda Sesardića, razvija artikulirana desnica. Čak možda ne bi bilo pogrešno reći ni da u nekom određenom smislu i subpolitička ljevica i utječe možda čak i na programe socijaldemokracije. Možemo vidjeti na primjer u Ministarstva kulture. Ja ne mislim da se razvila artikulirana desnica. Desnica? Mislim da je bila ljevica, jel? Rekao sam jedno i drugo. Ja bih volila da se jedno i drugo naravno razvija. Mislila sam i nadala sam se da će se razviti rasprava na ovom socijaldemokratskoj osnovi sa laboristima ili bez toga, sa sindikatima, svakako nešto što bi u ovom kriznom vremenu imalo neke elemente nekog planiranja koje od zajedničkih dobra ćemo sačuvati šta ne. Mislim da je desnica još uvijek zastupljena, odnosno da je ovo što je sada taj ideološki napad ili vidljivost ovoga sa Sesardićem ne zapravo jedan vrlo neobična resantimanska desnica. Koliko sam ja shvatila,
oni se ne žale zbog nekog programa, nego zato što nisu dovoljno u novinama. Ozbiljno ih se ne zastupa kao... Oni se žale zbog toga što nisu medijski jednako tretirani kao što, recimo, desnica. Zaista, resentimentski element uopće nije element koji ulazi u to, koji bi, recimo, imao, kao što je Nino počeo s time, da kaže hoćemo, nećemo privatizaciju, hoćemo ovakve i onakve interese. Nego je ta desnica se zasniva na jednoj koaliciji ljudi koji su nezadovoljni zato što nisu dovoljno utjecajni. Nezadovoljni su, recimo, idejno. Sesadić, recimo, ja ne bih rekla da on, recimo, našto zainteresiran za hrvatsku problematiku, osim ako se radi o njegovim protivnicima. Oni koji smatraju da treba, dakle, naglasiti to ekonomski, i ta koalicija je zaista koalicija resantimana. Njihov glavni protivnik koji sam ja vidjela su novine koje im ne daju dovoljno pažnje, ili televiziji. Oni nisu dovoljno prisutni. Pa kakav je to desničarski program? Da, ja mislim da je Mrvicu tu ozbiljnije, ali ja mislim da nekima i previše pažnje. Dobro, drugo je pozaići to. Kvalitet artikuliranja stava. To sam i mislila, jel? Zanimljiva se stvar pokazala na prošlim izborima, da se uopće nije bilo bitne programske ili ideološke razlike, nego se govorilo o jednoj moralnoj kategoriji. Naime, uvjerili su narod da će oni biti pošteniji od prošle vlasti. Znači, mi govorimo o poštenju i nepoštenju, a ne o programima, o ekonomskim, socijalnim politikama i slično. Naša politička scena još uvijek nije jasno profilirana. Imamo tu čudnu situaciju kao HDZ, desna stranka ili desni centar, SDP lijevi, a vrlo jasno se može pokazati i ekonomski apsurdno da su HDZ-ove vlasti bile socijalnije, socijalističkije, čak bih rekao, na populistički način od SDP-ovi. Socijalističke po čemu? Od davanja subvencija svima i svakome, kupovanja poljoprivrednika, održavanja brodogradilišta do porodiljnih naknada. Po čemu je to socijalizam? To sigurno nije minimalna država u smislu... Ali sigurno nije ni socijalizam. Socijalistički program u tome. S druge strane imamo tobože lijevu vlast koja radi neoliberalni posao. Imamo laburiste kojima na čelu Lesar koji je prije toga bio u HNS-u, koja je stranka paradigma liberalnog kapitalizma. I otkud sad taj Lesar vodi nezadovoljno radništvo. A još prije HNS-a je bio u sindikatu, što svjedoči o nevjerojatnim ideološkim obratima. Ili, ne znam, HDZ je stranka prepuna bivših članova Saveza komunista, generala, razvedenih ljudi i slično. Svaki ima pravo na svoje prošlo, sve životne izbore, ali ne može mi propovijedati o demokršćanskim vrijednostima neko koji ih osobno ne živi, koji se uglavnom bave kriminalom. Znači, potpuno neprofilirana politička scena, a s druge strane njezini glavni predstavnici su nevjerodostojni. I onda imamo i dezorijentiranu javnost koja se na izborima vrlo čudno ponaša, pa su onda nastali fenomeni poput Keruma ili sad Don Ivana Grubišića ili Žilavog Bandića u Zagrebu i slično. Ja se nadam, znači mali optimizam temeljim na prestanku temeljnog političkog mita u Hrvatskoj, to je ulazak u Europsku uniju, da će tek nakon onog jutra 2.7. kad se probudimo u EU i vidimo da je sve isto, početi jedno normalnije profiliranje političke scene, ja se pitamo što nam je tako. Ići na drugu temu, ali nećemo stići još na njega. Samo je bitno možda spomenuti da to jutro nakon ne bi trebalo evocirati ponovno neki povratak hrvatstvu o kojem smo ovdje govorili, dakle, u razlici s obzirom na ovaj etički moment. Dakle, to nije, nadam se, ta intencija. Politički. Dakle, upravo to. I s druge strane, morat ćete mi, ja inzistiram da to bude tema, objasniti tu tezu sa socijalističkim HDZ-ovim programom koji to može bio više socijalistički od nekog drugog. Ok, socijalni momenti koje spomenete, ali jasno nam je da se tada događaju prvi neoliberalni zaokreti u historiji postjugoslavenskog razdoblja. Dobro, ali ako usporedimo sa potezima treće siječanjske vlasti ili ovo što se radi zadnjih godinu dana, HDZ-ove vlasti su bile više lijeve u ekonomskom smislu. Ali, kako bih rekla? Ali naravno na jedan loš populistički način koji je zemlju doveo u stanje crne rupe. To je stvar koju ćemo morati odraditi. Kažem, tu ja naprosto ne mogu, kako bih rekla, pamfletarski o tome. Voljela bih znati točno na što se referirate, koje podatke može da onda tu stvar dovedemo do zaključka. Idemo na našu drugu temu. Razgovaramo o 2 eksplozijama koje su se dogodile u manje od 2 dana u Zagrebu, imajući u vidu informacije koje smo ovih dana mogli preuzeti iz medija, načine na koje su one javnosti predočene, kao i neke naše vlastite pokušaje odgovore na pitanje o čemu se tu radilo. Pogledajmo reportažu. Eksplozije, uznemireni građani, policija, pirotehničari i vatrogasci na nogama, kratak je to opis Zagreba proteklih dana. Eksplozija na pruzi kod željezničke postaje u Podsusedu dogodila se u trenutku prolaska teretnog vlaka.
Na jednoj od najprometnijih pruga naletio je na nepoznatu napravu, a od siline eksplozije oštećen je kolosijek lokomotiva i nekoliko vagona. U krugu od 500 metara posljedice eksplozije popucana stakla na stanovima i kućama. Mi smo čuli pucanj, sad ja sam mislio da je plinska boca kod mene ili plin i digao sam se odmah, otvorio vanjska vrata. U istog momenta je i policija već tamo bila sa rotacionim svjetlima, sa kolima. Je li riječ o napravi zaostaloj od rata, manjem incidentu ili pak terorističkom činu, teško je reći. No stručnjaci i posljednju mogućnost smatraju najmanje vjerojatnom. I jedna je mogućnost da je došlo do rupture tlačnog voda kočenog sustava kakav imaju sve lokomotive i pripadajuće kompozicije, koje bi ga za posljedicu imale odbacivanje, fragmentalno odbacivanje dijelova donjeg stroja, možda koje kamena, i izazvalo bi jak zvučni efekt, što opisuju svjedoci. Druga mogućnost koja postoji je, nemam druge riječi, nego nekakva budala ili možda nekakva dječja igra, da se radilo o improviziranoj napravi. Policija kaže kako je riječ o kaznenom dijelu dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom. Službeno ne otkrivaju više. Resorni pak ministar ističe kako je riječ o ozbiljnom događaju zbog kojeg su policija, državno odvjetništvo i SOA formirali poseban stožer. Nedostaju elementi da bi se to moglo nazvati terorizmom, nije bilo prethodnih poruka niti kasnije preuzimanja odgovornosti. Izazivanje straha i što veća medijska prezentiranost i da što veći broj ljudi u što kraćoj jedinici vremena dozna za takvo jedno djelo. I tu je apsolutno postignut uspjeh i sve to govori u smjeru terorističkog čina. Još se prašina nije ni slegla oko prve kada se 2 dana poslije u Zagrebu dogodila još jedna eksplozija, samo kilometar dalje na autobusnoj postaji u aleji Bolonje. Iako su neki mediji prenijeli da je bilo više detonacija, svjedoci, ali policija potvrdili su kako je bila samo jedna. Ja sam prvo mislila da je petarda, ali onda sam skužila da nije to, da je puno jače. Čuo se vibracijom, što znači da je puno jača eksplozija, da ne može biti petarda. Policija ne isključuje da su eksplozije povezane. Ja želim vjerovati da su one povezane i da ćemo upravo u dovršetku istraživanja vrlo brzo doći do svih ovih odgovora koja se traže na pitanja koja vi postavljate. U eksploziji je ozlijeđena jedna osoba koja je prevezena u bolnicu i nije u životnoj opasnosti. Se za njega sumnja da je on postavio. Je li povezan na bilo koji način? Za sad to ne možemo govoriti. U kojem svojstvu se on večeras, odnosno noćas našao, to ćemo vidjeti danim razgovorom. Mislite li da ovo ima danas veze sa onim od prekjučer? Ne možemo isključiti. Neki su mediji tijekom dana javljali da je muškarac koji je ozlijeđen u eksploziji počinio oba bombaška napada u Zagrebu, no nije osumnjičen niti uhićen, izjavila je glasnogovornica MUP-a Jelena Bikić na izvanrednoj konferenciji ravnateljstva policije. Mi prikupljamo informacije, svaka informacija nam je korisna, svaku informaciju treba provjeriti. Dakle, status zasigurno je svjedok, pošto se zatekao na samom mjestu i u vrijeme eksplozije zasigurno možemo reći da je i svjedok. Bikić nije ni demantirala ni potvrdila informaciju da policija pretražuje imovinu svjedoka. Rekla je samo da pretraga ne znači automatski da je on i osumnjičen. Dodala je da policija nije još riješila slučaj, no i da je cijeli operativni sustav na nogama. Od prve eksplozije do sada policija je ispitala više od 100 osoba. Ognjene, nekako si ne mogu pomoći da odmah ne preupitam. Dakle, koji je vaš dojam o ovim tekućim analizama eksplozija koje tvrde da se ovdje radi o terorizmu, napose u ovim pompoznim konstrukcijama vijesti iz EPH-ovih radionica? Ono što vas želim pitati, što je zapravo osnovna oznaka terorizma? Pa, ako pogledamo na terorizam iz šire perspektive, onda na neki način što su ova gospoda govorila i komentirala da li je terorizam ili nije terorizam, pričamo očigledno još uvijek prevladava ideja da to nije teroristički čin nego nešto drugo. Možemo reći da je terorizam jedan globalni način izazivanja velike nervoze, straha i smetnje u redovnom civilnom tipu života. Terorizam ima uvijek neki cilj, a cilj je zapravo da napravi što veću količinu nereda. Obično se događa da u terorističkim napadima stradavaju ljudi koji nemaju apsolutno nikakve veze ni s čim. Dakle, ne mogu reći da postoje pozitivne žrtve, ali to su potpuno nevine žrtve koje su se slučajno našle na nekom nepoznatom mjestu
gdje se desila teroristička aktivnost. Dakle, Hrvatska nije do sad bila poznata po tome da je bila metom terorističkih akata, bilo nekakve organizirane skupine unutar Hrvatske, bilo izvana. Iako u 10 ili 15 prošlih godina možemo primijetiti da je bilo pojedinačnih postavljanja na ovih eksplozivnih naprava pod automobile, u židovsku općinu i ne znam, na drugim različitim mjestima gdje su neki ljudi nastradali i tako dalje. Dakle, ono što je zabrinjavajuće je da su se desile zapravo dvije eksplozije, da su dvije naprave, da se ne radi o nikakvom prirodnom akcidentu sa lokomotivom koja je naletila na kamen, koji je ne znam što napravio. I ova druga je još opasnija po mom mišljenju zato što je bila naprava postavljena na jednoj zapravo autobusnoj stanici gdje su ljudi čekali, moglo biti 50 ljudi duše oko ponoći, mislim da je bila ta druga eksplozija. Dakle, bojim se da moramo te eksplozije primiti sa dužnom pažnjom zato što u Hrvatskoj ima jako mnogo razočaranih i nezadovoljnih ljudi koji su potplaćeni, ne primaju plaće. To su možda neki znaci upozorenja nečega. To može biti stvarno, što je netko rekao, poremećeni pojedinac ili pojedinci koji žele stvoriti jednu situaciju nesigurnosti i negode, što je zapravo nešto što nam apsolutno ne treba. Ja se ne bi zadržao samo na ovom tumačenju koje smo čuli od ove gospode o tome da još ništa, nikakav cilj nije primjen, da nemamo nikakav motiv, da se ne zna o čemu se tu radi. Vodite računa da recimo u slučaju nekih terorističkih napada aktivnosti koje se događaju u drugim zemljama svijeta, dešava se jedna zanimljiva stvar, mislim negativno zanimljiva, da se pojedine grupe natječu da preuzmu odgovornost. Tako da više ne znate uopće ko je. Dakle, to je element zadobivanja pažnje nekakve. A ovdje je zapravo teroristi, šta god bio ta osoba ili osobe koje su postavile paklene strojeve, su prikrivene, sakrivene. One ne traže ništa novo, jel? To je zasad situacija. Vidit ćemo što će biti, ja osobno se nadam da više neće biti nikakvih eksplozija. Srećko, tijekom trajanja reportaže međusobno smo malo diskutirali i spomenuli smo kako je na jednom jako puno stručnjaka i vojnih i analitičara koji u principu pokušavaju pojasniti razloge ovih eksplozija. Sad, ono što vas želim pitati je upravo i vaše stajalište. Dakle, kako biste vi tumačili, postoji li ovdje nekakav unutarnji razlog koji bi mogao objediniti ova dva slučaja? Napose koje imamo u vidu, nisam točno upratila tko je iz reportaže to izjavio, ali naime on želi vjerovati da su ta dva slučaja povezana. Na što to upućuje? Pa ovdje u cijelom ovom slučaju imamo niz problematičnih fenomena, da tako kažem. Prvi je taj da se vjerojatno par minuta nakon što je uopće došlo do eksplozije počelo već govoriti o terorizmu. Zanimljiva je činjenica da od 20.10.1995. u Hrvatskoj službeno nije bilo terorizma. To je onaj teroristički čin, automobilska bomba pred policijskom stanicom u Rijeci. Međutim, ovdje se iz nekog razloga požurilo da se odjednom govori o terorizmu, premda kao što je Ognjen rekao imali smo niz autobombi, imali smo slučaj Pukanić, to se nije nazivalo terorizmom, imali smo rušenje antifašističkih spomenika, to se također nije nazivalo terorizmom, imali smo različite autobombe također diljem Hrvatske, to se nije nazivalo terorizmom, imate bombu usred noći nasred pruge, to se odjednom naziva terorizmom. Dakle, to je čini mi se prvi problem gdje imate vodeće hrvatske medije, prije svega jedne, koji govore o tome da Hrvatska nalikuje Belfastu, koji govore o tome da Hrvatska nalikuje Iraku, koji u jednom naslovu čak govore o tome da je ta bomba pala kao što su bombe padale u Drugom svjetskom ratu. I onda imate zagrebačkog gradonačelnika koji na radiju kaže da se svaki razuman građanin treba bojati. Dakle, meni se čini, ako ćemo doći natrag do definicije terorizma, da je terorizam ono što namjerno izaziva strah, da su zapravo mediji, gradonačelnik, stručnjaci za sigurnost, oni koji sada najviše izazivaju taj strah u državi. I to me podsjeća na jedan stari kultni film koji se zove Network mreža iz 1976. Koji je, čini mi se, na neki način predskazao ovu današnju eru gdje pada čitanost, pada gledanost televizije i sl.
slično i u jednom trenu što se oni dosjete tamo, dosjete se angažirati terorističku bandu i napravi nešto što se zove Sat Mao Tse-tunga gdje jednom dnevno prikazuju reality show sa teroristima. Što zapravo hoćete reći sad s ovim? Hoću reći, ne idem toliko daleko da kažem da je Bandić možda stavio bombu da bi dobio kasnije na izborima ili da je EPH stavio bombu da bi dobio na čitanosti. Međutim, činjenica jest da se čitanost digla i činjenica jest da se policija pokazuje u najboljem izdanju da postoji sigurnost. Ono što želim reći jest da se na osnovi činjenica koje još uvijek ne pokazuje da se radi o terorizmu, unaprijed prejudicira da se radi o terorizmu i da ovdje zapravo imamo ono što ste vi lijepo spomenuli, jednu radionicu, jednu fabrikaciju događaja gdje onda upravo niz ovih sigurnosnih stručnjaka zapravo doprinose tome da cijeli dan danas građani Zagreba žive u paranoji, premda nitko nije poginuo, premda recimo je prošle godine 390 ljudi ubijeno, poginulo u automobilskim nesrećama, pa niko to ne naziva terorizmom, premda recimo kao što smo rekli HŽ ide u privatizaciju, premda od 1. siječnja su karte poskupile 15%, premda se ukinite linije pa sad više ne možete, kao što Nadežda dobro zna jer često ide u Ljubljanu, nemate recimo, imate 2 linije manje za Ljubljanu i o tome se ne govori, dakle ponovo imate cijeli ovaj slučaj kao što se govorilo o zdravstvenom odgoju, kao što se govori o 200.000 ljudi koji idu na skijanje, kao što se sada govori o bombama, da se ona mnogo važnija pitanja ponovo podmeću po tepih. Poznat mi je taj tekst o skijanju. Ja bih htjela obraniti ovog dužnosnika policijskog, jer na kraju kraja on se zaista želiti vjerovati u tom smislu je sasvim opravdano, jer imati nepovezana dva fenomena, onda ima zaista nevolja. Ako se pokaže da postoji nekakva građanska način proizvođenja amaterskih spravica koje će onda u učestalom broju ostavljati po Zagrebu, to bi zaista bio razmjerno veliki problem. Ja se isto nadam da ovo što se ovdje dogodilo zapravo, nadam, to je vrlo vjerojatno ipak jedna akcija pojedinca ili eventualno nekoliko ljudi koji su sa nešto nespretnih, ne znam, poteza napravili nešto što je onda moglo proizročiti neke vrste uznemirenja i to je ono što se obično hoće. Mislim, dobro, mogli bismo naravno reći da su svi teroristi marginalci i da to rade upravo što rade zato što nemaju moć, nego su u manjini pa onda nešto rade. Naravno, omjeri su potpuno drugačiji kod akcija koje bi nas zaista trebali zabrinuti. Ali inače, mislim da je policijska procena da mi zapravo nismo nikad imali terorističkog čina osim onoga jednoga u Rijeci. Sve ostalo su nasilna ili su bili izraz neke zavere ili su bili čak... Ali dobro, to je sad sve stvar nominalizma i klasifikacije koje opet je pitanje na koji način se... Ja mislim da terorizam je nešto što je svjesna akcija sa različitim, vrlo različitim dometom koji hoće izazvati učinak koji ne može na drugačiji način. Komunikativni potencijal. I to je naravno, to je osnovni prigovor koji čovjek mora imati. Terorizam je uvijek u moralnom minusu, zato što on mora dokazati da ono što radi je opravdano, dakle da je opravdano izazivati takve posljedice, ugroziti druge ljude. Ja mislim da se to ne može, ali to je sad drugo pitanje. Postoje neke čak i ovako, kako bih rekla, neformalne priče koje kruže u ova manje od 2 dana, kako možemo pratiti ova 2 događaja, da je moguće govoriti ovdje i o nezadovoljstvu radnika Hrvatske željeznice. Mislite da je to možda preuzetno? Ja sam čula to, pa čula sam da se radi, čak sam negdje danas čula da je to sve vezano uz ime Bolonije. Ti se to čuli? Znači studenti su opet izazvali. Toliko je nedostatak mogućih tema, je toliki da su se ljudi potpuno uskomešali, pa pokušavaju i asocijacije potpuno ovako nategnuti. Dakle, očigledno postoji potreba da se stvar pojasni. Ovo se može komunikacijski, pošto ste spomenuli taj termin, promatrati semiotički. Mi sad možemo izvesti brojne hipoteze ako tu eksploziju promatramo kao neku poruku, pa sada da interpretiramo što bi ona mogla značiti. Ovo u Rijeci je onda bilo jasno, je li uhapšen je taj islamist u BiH, on je transportiran u Hrvatsku i odatle u Egipat ga je CIA odvela i oni su htjeli pokazati napadom na policijsku stanicu opasno se s nama igrati u buduće. Tu je bila stvar jasna kao što je bila jasna ova grupa Labrador pokušaja kompromitacije države u nastanku kao neke fašističke, antisemitske, kao eto ljudi se zabavljaju tu dižući židovsku općinu u zrak, ali to je bilo riješeno. Sad, ova široka paleta mogućih interpretacija, od toga da je to neki lokalni pijanac tamo iz Podsuseda, iz nekih svojih privatnih razloga razočaranosti napravio, do toga da je to vezano uz prljave stvari koje se događaju na Hrvatskoj željeznici, mnoštvo ljudi koji će ostajati bez posla i slično, do, ne znam, špekulacije
spekulacija da sad ulazak Hrvatske u EU žele kompromitirati, pokazati kako je to nestabilno, pa evo do ovih studentskih interpretacija da je vezano za Bolonju. Znači imamo jednu široku paletu mogućih interpretacija te poruke, kako istraga bude išla dalje, one će se sužavati i dovesti do rješenja. Ali ono o čemu, tu možemo špekulirati, ali ono o čemu možemo kvalitetno razgovarati je to reakcija medija i javnosti, koja je, pogotovo ova medijska, je bila katastrofalna. I to srozavanje ide sve dalje i dalje. Pomislite na neki dan ovaj slučaj bratoubojstva, gdje su oni odjednom tu sada, uzimajući nekakve slike sa Facebooka, s Halloween partija, su iskonstruirali kao da je tu neka Sodoma i Gomora bila u tom stanu. Na kraju se svelo da je pod utjecajem droge i alkohola brat ubio brata, da ništa od tih četverokuta, trokuta u stvari nije ni bilo, ali su ljude danima razvlačili po novinama. Ili evo sada ovaj primjer terorizma, pa to su išli izvještaji sad iz minute u minutu, pa je večeras velika napetost, hoće li puknuti opet. Znači ono, poruka koju sigurno možemo interpretirati, s koje možemo nešto zaključiti iz svega ovoga, je žalosno stanje naših lešinarskih medija, koji samo traže bilo kakav povod i spremni su ga napuhati sad na razine neslučajnog terorizma, evo da bi mi bili kao veliki svijet. Moram vas pitati sad, Nino, sad uzmimo više hipotetski, da se utvrdi da se ovdje doista radilo o terorizmu. Koja bi uloga NATO-a bila u tom smislu i bi li ona mogla išta konkretno ovdje isposlovati? Pa, Hrvatska sudjeluje u Afganistanu, za sada je to je ipak pod UN-om, malo je drugačija situacija i nije bilo primjera, barem koliko ja znam, za manje zemlje koje nisu sudjelovali u Iraku, nego samo u Afganistanu, da ih se nije napadalo. Ali mi ne smijemo isključiti članstvo u NATO, nije samo neki siguran kišobran, nego su i neke moralno vrlo upitne obveze, a kojih će očito biti sve više na istoku, gdje će naši ljudi ići i nažalost izvjesno i ginuti za nečije tuđe interese. I da ćemo se vjerojatno morati sučeljavati i sa nekom vrstom terorističkog odgovora u budućnosti. O tome nam se vrlo malo govorilo kada se raspravljalo o NATO. Evo konkretnije, malo sam si dala truda, ispada da NATO od članica traži da budu samo dovoljne u obrani i sigurnosti i da tek zapravo iz te pozicije traže suradnju s nekim drugima. To znači da baš pretjerano puno dobroga od NATO u tom smislu ne bi dobili i to zapravo ide onda naravno i na liniji čitavog niza komentara i uopće same pozicije. Zanimljiv je motiv i ovog odijela. Evo sad smo sretni jer smo vidjeli jedan naš imano napuhano odijelo 40 kilograma koje su mogli vidjeti u američkom filmu. U naredniku James. Pa smo silno sretni sada što imamo narednik James odijelo. Ja se jako nadam da to neće doći uopće u dimenziju u kojoj bi se moglo raspravljati o NATO i srodnim pojavama. Nije da u ovoj općoj međunarodnoj reakciji na takozvani terorizam nema vrlo neobičnih stvari. Pa vi znate da smo danima onda slušali od nekome koji je ušao u avion, pa imao nešto u rublju. Mislim, nesrazmjer između odgovora i toga rata protiv terorizma i onoga što se povremeno pojavljuje kao nekakav identificirani fenomen terorističkog napada je vrlo velik, tako da to... Može jedne minutice samo, ne? Može pol minutice. Onda ću morati ja pol. Onda još pol, ali onda znate da ćete prevode morati vrlo po kratkom postupku. Ne, htio sam samo reći da koliko god to nama izgledalo sad i malo neozbiljno ili možda ne toliko opasno, ja bih htio upozoriti da bez obzira da li imamo dovoljno argumentacije da kažemo da li je to teroristički čin ili nije, da je to jedna zabrinjavajuća pojava i da je to remećenje jednog normalnog toka života u kome se pojavljuju neki nepoznati akteri koji imaju neke ciljeve koje nisu eksplicirali, ali samo postavljanje paklenih strojeva na te načine kako je napravljeno, to je već uznemirujući čin koji može dovesti, neovisno o medijima, s čim se slažem sa Ninom potpuno, koje samo za sebe ima značenje i koje može pojačati jednu dozu nesigurnosti i nestabilnosti socijalnog sistema. Pa čujte, ako imate gradonačelnika koji kaže da svako razuman se treba bojati, onda to je gotovo kao prijedlog. Još ste htjeli? 3 sekunde. 30, ne znam da li će mi biti dosta, ali mene cijela ova priča, prije nisam razmišljao na taj način, ovo o Aleji Bolonje kao mogućem motivu, o privatizaciji HŽ-a kao mogućem motivu, Europska unija kao mogući motiv. Sad smo došli čak i do Afganistana, gdje možda je netko nekoga ubio od naših u Afganistanu, pa je sad to. Recimo da je to tako. To me podsjetilo na jednu šalu o violonistu koji noću ide gradom, a Nino se žali da jako dugo nismo viceve imali u emisiji, pa eto samo kratak vic za kraj, ali koji ipak ozbiljan na kraju. Dakle, imate violiniste koji noću šeće gradom i tu scenu možemo zamisliti u Zagrebu. Ima jednu torbu sa sobom i zaustavi ga policija i odvede na ispitivanje cijelu noć.
i prvo pitanje kad otvore torbu ga pitao kakvi su ti to papiri, on kaže to su note, onda ga pitao za koga radiš, on kaže za orkestar, pitao je li ta tvoja organizacija član veće organizacije, on kaže jes, ona je član Filharmonije, ko je tvoj šef, on kaže dirigent, i potom ga pitao ko je napisao te papire, on kaže Mozart. I on završi u zatvoru, naravno, jer je to policija jako sumnjiva, premda mislim da je naša policija puno pametnija, ali s obzirom na ove sve interpretacije koje danas imamo, možemo reći da postoji neka paralela i kažu mu, bude ga usred noći i kažu mu budi se, hajde potpiši ovaj zapisnik da si ti zapravo član tajne organizacije koja se zove Orkestar, čiji je osnivač terorist pod tajnim imenom dirigent, koji postavlja naloge od nekoga ko se zove Mozart po tajnim znakovnim pismom koje se zovu note. I onda ga bude dalje u jednoj noći kasnije i kažu budi se, prizna i Mozart je priznao. E sad, ovo je naravno šala, ali imali ste slučaj da je u Njemačkoj prije par godina jako kratko jedan sociolog, što je ponovo zanimljivo jer Ognjen je i sociolog i voli klasičnu glazbu, pa se nadam da ga neće uhititi zbog terorizma. Jedan sociolog u Njemačkoj je uhićen zato jer nije imao mobitel. To je Andrej Holm, to možete googlati i naći, kasnije oslobođen. Istovremeno u Londonu u podzemnim željeznicama bili su plakati da svi građani prijave one koji imaju više od 2 ili 3 mobitela. Dakle, vidite da danas terorizam može biti i netko ko nema mobitel, netko ko ima mobitel, ko ima 2 mobitela, netko ko je violinist, radnik HŽ-a, netko iz Afganistana i tako dalje. Primjeri su čovjeka koji je čitao o samobojstvu Durkema. Nezaustavljivi ste. Evo ga. U našoj posljednjoj temi govorimo kratko o knjigama i to o onima za koje mislimo da ih treba prevesti. Pogledajmo uvodnu reportažu pa ćemo i ovdje iznijeti naše prijedloge. Za knjigu je Ministarstvo kulture 2006. godine izdvajalo 52 milijuna, a 2012. 45 milijuna i 800 kuna. Od 1.1. ove godine uveden je PDV na knjigu od 5%, te će sada izdavači otprilike uplaćivati državi od 50 do 100 milijuna kuna na godinu. A država će izdvajati oko 47 milijuna za ukupnu potporu izdavaštvu. Razgovarajući s direktorima profiliranih izdavačkih kuća Jesenski, Turk i Frakture, Mišom Nejašmićem te Sejdom Serdarevićem, zaključujem da različito dišu. Sejd Serdarević i ove godine će nastaviti trend koji je započeo 2002. a to je od 70 do 75% prijevoda, te od 20 do 30% domaćih autora. Mišo Nejašmić planira objaviti ove godine 50% prijevoda i 50% domaćih autora. Prema domaćim autorima su otvoreniji jer nema inicijalnih troškova prijevoda. Stoga je na našem tržištu u posljednje 2 godine sve manje prijevoda i selektivnije se ulazi u planove. Stanje u izdavaštvu je lošije te se tako bližimo brojkama s kraja 90. godina, odnosno novih naslova je sve manje. Evo, Nadežda, još jedna jako važna tema. 3 dana sam razmišljala o tome šta bih morala ovdje reći i najprije sam mislila na stvari koje nedostaju, ne znam, temeljne knjige u antropologiji, nemamo ni Gica prevedeno, nemamo Jacka Goodyear, nemamo ni Roa Gurana prevedeno, nemamo prevode iz, recimo, tako značajnog područja kao što je povijest pismenosti i čitanja, nemamo Šatrija, nemamo Dartona i nešto, ali onda sam se ipak odlučila da ću predložiti za prijevod nešto što je od opće društvenog značaja. Dakle, ja sam izabrala knjigu Johna Keana. Keynes je inače dolazio i ovdje i bio je jedan od ovih ljudi koji su pokušali nešto izvući iz pojma civilnog društva, a sad nije zbog toga knjiga izabrana, nego zato što je to najbolja jednotomna povijest različitih vidova demokracije koje ja znam. I ja doista mislim da je to tematika koje kod nas toga naprosto nema. Mi imamo samo vrlo rudimentarne predodžbe o tome gdje i kako su ljudi uspijevali sudjelovati i steći barem nešto malo kontrole nad svojim životima. I tu je doista sve, mislim, od ne znam, španjolskih srednjevekovnih gradova do onoga što se sad događa pod raznim drvećem izvan kruga zapadne demokracije. I doista kad bi se netko odvažio, to bi dorušilo, istina, nije tako tanka knjiga, ali neko bi morao preuzeti na sebe odgovornost od ovih velikih izdavača da možemo time raspolagati. Neka ostane tako. Nino? Pa sad kad bi gledali što sve nije prevedeno, a trebalo bi prevesti iz ovog nekog općeg javnog interesa, dugačak bi bio popis. Ja sam se odlučio za svoju malu privatnu nišu, pošto se trenutno tim bavim. Roberto Esposito,
pensiero vivente, živuća ili živa misao, izvor i aktualnost talijanske filozofije. To nekako spaja moje dvije struke, jer ja sam diplomirao filozofiju i italijanistiku i radim na katedri za talijansku književnost i držim upravo jedan kolegij filozofija u Italiji. Italijanska kultura me uvijek nanovo fascinira. Italija je jedno vrlo dinamično društvo i čak i na područjima gdje na prvi pogled se ne bi reklo da je talijanski doprinos svjetskoj kulturi ključan, kao što je filozofija, kad malo dublje uđete u to, nalazite sjajne stvari. Od početaka, recimo, srednjeg vijeka pa humanizma koji je rođen u Italiji preko Machiavellija koji utemeljuje filozofiju politike do velikog Giambattiste Vika s kojim počinje prava filozofija povijesti, pa sve do suvremenih mislioca kao što su Vattimo ili Giorgio Agamben. To što se događa u Italiji je nekako uvijek malo pomaknuto, vrlo često izravno vezano uz život, uz politiku, uz borbu koja nalazi neko razrješenje uz filozofiju i mislim da je uvijek poticajno to što se događa. Ima li neka talijanska autorica za koju mislite da je važna? Pa ima, Italija je... Dajte jednu za koju mislite da bi možda... Sad sam vas sigurno zatekla, ali ovako kako bih rekla, ne mora biti suvremena, ali onako nešto... Postoji jedna suvremena pjesnikinja, imao sam je čast upoznati prošlog proljeća u Beogradu, to je dama u vrlo, vrlo dubokim godinama, ima 90 godina, još je uvijek u sjajnoj intelektualnoj formi, zove se Maria Luisa Spaziani i vrlo malo je prevedena kod nas. Ona je pjesnikinja, ali je pisala i druge stvari, tako da Mariju Luizu Spaziani svakako bi trebalo više pisati. A predajete li nju? Pa ne mogu stići sve. Ne stižete. Eto, to bi, kako bih rekla, dvije muhe jednim udarcem. Ako dobijem kolegij na ženskim studijima, vrlo rado ću pripremiti nešto kako bih rekla, o književnicama i teoretičarima. Moram biti stroga reći o tom potom. Tu su sada ozbiljni kriteriji, moramo da vidjeti što ste preveli od ženskog pjesništva da bismo se uzeli ozbiljno u raspravu. Šalimo se. Recite ovdje još. Brzinski ćemo reći. Pa ja kao sociolog koji istodobno želi da promovira svoju struku koja je uvijek ugrožena sa svih strana i ne znam kad nije bila neugrožena u srednjim školama, a zapravo je vrlo moderna i vrlo, mislim, dragocjena po ovom mišljenju znanstvena disciplina. Nalazim kao nastavnik koji drži kolegij suvremene sociološke teorije nedostatak zapravo najnovijih udžbenika koje studenti ne mogu baš tako dobro pratiti, recimo na engleskom, francuskom, njemačkom i drugom jeziku. Tako da bi ja predložio, donio sam 2 knjige, ovdje oba dvije su dovoljno vrijedne. Predložio bi recimo za prijevod knjigu od Kennetha Allena koji je napravio jednu odličnu, jedan sociološki udžbenik pod naslovom Suvremena društvena i sociološka teorija. Sa jednim zanimljivim podnaslovom vizualizirati i vizualizacija društvenih svjetova. Dakle, kako mi vidimo društvo, kako se društvo može vidjeti, kako se može vidjeti u akciji društvo i to mislim da bi bilo jako korisno za mnoge društvene fakultete gdje bi onda, ja mislim, i ugled sociološkog znanja i sociologa bio značajno veći nego onako kako ga neki dan Jutarnji list opisao. Kakav je prosječni znanstvenik? Jeste to čitali? Ja. Kako izgleda prosječni znanstvenik u Hrvatskoj? Ima 49 godina, ima plaću od 15.000, a nije objavio ništa u zadnjih 10 godina. 15 godina. 15 godina, eto još bolje. Tako da samo znate. Srećko. Pa evo, pošto budući da se pravilnije izrazim, nisam znao da li će Nino ponovo promovirati talijanske autore, onda sam ja odlučio na sebe uzeti to breme da ja uskočim u slučaju da on nije uzeo jednog talijanskog autora. Tako da sam ja odabrao... Kako ste mogli sumnjati? Ne znam, bio sam naivan, kao što ljudi znaju biti. Ja sam odabrao Franca Berardija Biffa, koji je jedan od poznatijih suvremenih talijanskih i filozofa i aktivista, i to na tragu onoga što je Nadežda u prošloj emisiji rekla, da je najviše veseli kada otkrije neke nove teorijske tokove, kao što je ona otkrila recimo spekulativni realizam. Tako su meni trojica autora trenutno, što se tiče filozofije, barem najinteresantnija. To su Christian Marazzi, Maurizio Lazzarato i Franco Berardi Biffo.
Zato se radi o jednom novome promišljanju i ekonomije i semiologije. Dakle, oni iščitavaju ekonomiju kroz razinu jezika, kroz razinu semiologije sa tezom da je sa financijskim kapitalizmom došlo do promjene paradigme gdje jezik postaje ono ključno. Njegova knjiga je zanimljiva jer govori zapravo o odnosu poezije i financije i otkriva neke zanimljive detalje poput toga da je Rimbaud recimo prvi izumio termin deregulacije koji će kasnije ekonomisti uzimati i mislim da je Franco Berardi Bifo uz Georgea Agambena danas jedan od najinteresantnijih talijanskih filozofa. Bilo bi sjajno da se to sve prevede. Ankice, vaša knjiga. Da. Ja isto ne bih mogla stati samo na jedno, ali nemamo vremena, pa ću samo reći da bi to svakako bilo nešto od klasika ženskih autorica, barem Rosa Luxemburg ili Lucy Parsons ili neki bolji prijevod Simone de Beauvoir ili nešto od marksističke tradicije kritike društvenog ugovora ili Make it Wood, nešto na toj liniji. Toliko od nas za večeras, ponudili smo i, kako bih rekla, i javnosti, ali izdavaštvu i neke prijedloge i nadamo se da će nešto od toga i biti realizirano. Želimo vam ugodan nastavak večeri i vidimo se za tjedan dana.